Ngerenwa cia KUZA Awards cia mwaka uyu wa 2019 urari mweke mwega wa ceceni itiganite rungu rwa kambuni ya Royal Media Services kuinukia uhotani ikiro-ini itiganite. Ceceni ya iNooro TV niyo iratugirwo na ngoga ya uhotani ikiro-ini kia moohoro na tabarira cia guku bururi-ini. Local Content Award FTA TV Local Content Quarter. The winner, iNooro TV Gold. A big round of applause for them as they come. Nayo ngoga ya ceceni iria itikitio na kwihokwo muno na moohoro ithiete kuri Ceceni TV, ceceni ya iNooro TV ikiinukia namba ithatu gikiro-ini giki. Most trusted TV station for news, Ceceni TV. Nayo ceceni ya Radio Citizen niyo ahotani hari moohoro maria metikiriku marumirirwo ni iNooro FM iri ya gatatu. Number 1 Radio Citizen. Karibu Kenya marafiki, we can go watu kaskazini tuko juu, you are right, twende magharibi kisha mega tuko mashariki, chini kwa chini hadi kusini tuko karibu nyumbani kwangu. Hari ceceni iria ciendetwo muno guku bururi-ini, Ceceni TV niyo inyitireire uhotani, nayo iNooro TV igakorwo iri ya gatatu. Murugamiriri munene wa Royal Media Services Dagitari SK Macharia nake ni atugitwo na ngerenwa ya Lifetime Achievement. Well done, well done, well done, well done. Kuma guku kwa iNooro TV tugagucokeria ngatho we mwiroreri ni undu wa gutwihoka tugikwirira guthie na mbere gukurehera tabarira ciina kiguni cia guguthomithia na gugucanjamura. Ngiribotera iNooro TV, ritwa riakwa ni Wangui wa Mwangi.